Webafowethu uselivelo lagadla lwaqinisa udengezi sikhuluma ke ngomasondo ke lapha ke gadla bhekisa kunqo kuyena ke uzuma ke lapha ke kodwa ke emshaya ke ngesinyelela ke lapha ke yebafowethu inkulu indaba ingenhla indaba kusho njalo ke ngezilimi ke ezihlukahlukene kodwa ke ake ngiqale nginibingelele bafowethu lapha ke ekutheni ke abaqala ukungena kule channel ke ngithi nje sanibonani bafowethu ngicela nje ngicela bathi ngasubscribe ke ukuze kube lula phela masifaka indaba ke nithole ke ishisa ke zinjalo bafowethu ke udengezi sikhuluma ke ngomasondo ke insizwa ke umlekeleli ke kaMthandeni Gcome lisho mfoka amanqele ke lapha ke sivele yagadla ke yaqinisa ibhekisa ke kuyena ke lapha ke uzuma ke oyimanager ke kakhuzane ke umfoka Mpongose ke lapha ke ubhale kanjena ke lapha ke uMasondo uthe ke lento ke ifana nokumiswa ngamaphoyisa ke ekubeni uhamba ngesikolokolo ke lapha ke mase lokho ke uchaza ke ekubeni ke ubona kahle ke ukuthi ke uhamba ke ngesikolokolo wasebuza ke uMasondo ukuthi ke uchazani ke ekubeni ubona kahle ukuthi imoto ohamba ngayo ke isikolokolo ke lapha ke wathi ke eyasemdletsheni ke imile ke lapha ke eyayo ke into ke nabakwa Razer ke ayidinge ukuchazwa ke lapha ke iyazibonakalela ke lapha ke njengoba ke sazi ke ukuthi uMthandeni ke lapha ke uzoqonyeliswa noma ke uqonyeliswe ke ngayo ke lapha ke iMulti Platinum Award ke lapha ke ngabakwa Razer ke lapha ke njengoba ke ebuya ke nodengezi ke ayifakaza ke le ndaba ke ingundaba mlonyeni ke lapha ke inkundleni zokuxhumana siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi noZuma ke ubhizi ulwa nokuchaza Nkosi yami ke lapha ke ukuthi ke ama platinum ke kakhuzane ke noma amagolide ke asho ukhuzane ke ngama album akhe ahlukahlukene ke engomeni ezo19 ayibalile ke asho naphi uchazile ke uZuma wathi ukhuzane ke washo yena wathi ke angawavezi kodwa uMasondo hayi ke usevele ke wathela nje upelepele ke phezulu ke kwaza zonke ke izinto ke esho ke uZuma.